Welcome to the Leading Site News. Bokajan Legislative Assembly BJP candidate Surjorong Parapan si kepahaya long cerap citodunpo Borjan Development Committee. Hari ni phaing korapli Borjan Development Committee pen Assam Legislative Assembly election pen tiket kecipalong dun Karbianglong Autonomous Council EM Surjorong Parapan di Phua Hemalongan Karchodam. Borjan Development Committee ame phu Chris Rongphar Chunbang Chandra Timung dun mai phu Koya Singingleng Kaman Tiso Dihin Chunbang Kolom Sing Terang lapen Borjan Development Klembang phu Klembang Phiatum Chitong dun. To pinindak nilitum nono duhu BJP a party pen tiket ke longdun ake hai Surjorong Phar MC dolo nilitum pini ke wang bangke Borjan Development Committee pen sinitung alang lipan nang karcho pan ke bang lalo nilitung Borjan Development Committee apen bangke nang litung na chinlo je ilitung India long bangke anutin ta bhuti pak yok mene lage party long isi kacirap dundo de dasi nitung bangke BDC long bangke nitung non 100 plus office bearer pen members do tanglo dasi nitung sita alang li phansi non duhu bangke support dun po Borjan Development Committee pen bangke Surjorong Phar phansi non duhu ke nitung ke support dun po athe alang li jungjung le litung alam chithan sita nang litung sini lo je ke dam tang alang MEC lo EM do bomahut alang li ki claim ke dam bangke Borjan asor bangke aning arong chen athe alang li nong het jong ning kan hini ki thom bak sidolang sita alang li sakuri ki pia bang Borjan ha warlong mene 50-60 bak le alo asi lasot teng pulote ilitung lason thekser alidar bangke itung ke pamanang po MLA sita nalaute itung ansusi itung dak Borjan chot alilo Bokajan LA sita chingthur po pasi nilitung ning thelo asi nilitung bangke Borjan Development Committee bangke pen ahin bangke fully non du active election bangke Surjorong Phar phansi support po nilitung isi nili bangke kapahai ki hai bangke nilitung ke theklong ateng pote highway po sita muapi ke hai chot MLA chot sita pen sita pente pini ang hoi hangdun ji pulote la hai ta percentage voter percentage ta dorkar deta hai la sila solong pulote ilitung phan akko Bokajan LA phanake me phan nili kachunung ri bake Bokajan hau LA along ke do arab kung phan an so se mo tarik sirkep arni la pidong arjan long bhut pipen la Surjorong Phar phan me sen avut pen pahai phan sinili chunung ri lo la lo pulote mo high command pen sita alang phan pene ako arpu MLA chotchera pini ar pulong dun lopote ali bangke ilitung dak por Bokajan long itu arat tungsi longpo la sinili message bangke lalo je ansu se non ekdom mene kaddu kawita ke wang labi apen ka support fully wholeheartedly ka support i fransin litung Borjan Development Committee hin penseta message pikang tunglo nang litung hoi pe